Aya Studio. Walgae goni bada, walgae goni goda. Sida bunu bochise nadi konani gamada. Bolbane gadibune akajalde sagama. Inji bano nakasi ke roko kape. Yo kotangana kotu baji garagarjani. Absornana kamayo nami hobi sani mor milto apaya radesi gute kunoti kayenira bubuta dabare nama koti dabare darban kabu itani mamaku galmatau kayoko ke sambaloko ke sambasa kodako ke sambasa kodako akagotani darana me akagotani ubitinde sawalke muni korsamba wali do tudani dokuma kenya nu ibumi dokuma kenya nu ibumi ayo garameti ayeti sidesu jawar 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 ko di chaza gale surike dina soda chisu silvaya golaba kanza wango jefte ani boma boa ya bosudin kiya shekale ni chifte itimbulu fi male mundungala atare wajinsiku fi male duk digara tare ganna bajaki sanan galana resodane adu safa sanan gati sabarwa janagne iti chichu falmane aragenya ka kuno sirabu tu mitata dini omji sadiro ichi sumbo dewaya inji bano kapso ke dini sisa Finfinne kan Oromoti Finfinne kan Oromoti
Ebolle mal balesi Magabiya bilisa baase Biyya tuma bilisa baase Magabiya bilisa baase Biyya tuma bilisa baase Magabiya bilisa baase Kenya bimale Kenya Malum Kenya Kenya bimale Kenya Malum Kenya Kenya bimale Kenya Malum Kenya Aya Story.